Surakir. Radei Surakir suasana nang radei Sitopul. Baita uma musik para murmuri. Sampai rumah bokti baru-baru Pantalongan firma to dimulai jomuk-jomuk ma nanggung pangobon oleh pesata muna Tadara berbutir ni bonek katlaka. Banyaran. Kami salah. Sada silok pagadong dengan hali juga silok pau susada pebat dokatahan dengan son berterima dapotan uli Gawin aja nami. jadi di hamona salubna akka mengguru nami na guru nami lain nami goto nami di pada datota pada di dikion di haro nami ngatakan suada rokani pada ini sama kita masuk mau nanti tua mata papi gak basah ala hati dotol orang anak tong ngadongan kita bui kita marhai pason satu dikion di hamona koparan ni amang guruna mulo tabereng umur lunga gua lebih tahun madung macena besan ala ini di hamu nak penang bohat benar satu di hamu na salutna apalai nami boto nami tong mahamu di berdasar dami lau paborhaton na boron asal lihat dapat akan luang. Jadi diamu amak pargol sekali gitu. Alang yang mengulur di mahami, atau baca mang alang-alang dari mabai. Alang dari na. Ya.
Rajai panggabias sumarakir hula-hula namin totong Rajai si Tokul nung atong lasrongan namin di harong muna di bagasan Tikyon manoborongan namin anak komunan di bagasan Asa ni Roha tulang na burju mo lutuk soboy pitar patok kami akan nahurang tama manlupok kamu oleh na postur kami akan tulang ikon nur kami pasang po kamu idok na tua-tua nak sudah puluh mo susako pa dia nak sudah kau mo lo pesi bato kon namin bisa dia manlupok kamu raja namin nang rumah kami ada foto kamu jalan rumah kami di bagasan seruas itu putih mami raja namin gawe kana orang gawe mah rumah kami ada foto kelola namin di bagasan Tikyon baik namang mah udang sobat-sobat ilas perlu mana batu sudah putih mami itu nama kalau mata bertambah pada muda balai. Atau nak sapu itu banyak cuma sebulan. Ada masuk nak kata itu apa nak satu apa dari masuk. Tulang bercutang yang mulai dari banyak mata tua di bata di pasar tamu dulu Spanyari. Tua tutuin nadu jojo menalote. Dengan nak takas jangan di bawah Tikyon. Saya undang mau saya undang mau. Tawa ko ay makatulad dengan tulang na burso nasa nang sa pulpi di mga cuma sa pulalo hata paso-paso ako labo na takas ulo kami di mga Tikyon ko ay may hot back to nga ni Jawu so ni na pa kung na makatulang na burso hiring ro kanami ano pa tarot sa mga inang anot kaya na pasotokin na ni nasa ulul may dapat taro ko Sa mga dia orang musik nami naik tamu-tamu naik mak hulu nami di bangsa Tikyon tulang nami rajai sidalai rajai sabungan dot hula-hula naposok rajai sidalai beda bang ma panuno ni sinugo di mami
silalahi silay sabungan atau rakso tahududi kakadibak kanayon pagdolo mo pasat kami oras pir pasat tawa asa so na dua-dua pir haratok pinangin na tongki haratok tubu pir madi hamu na ton di madingin pir matong ton di madu pir makok di bol-bol pascalongan pir matong di muna saluna jamot-jamot kapan cari pagdolo nyaryo Hamu pinaparangin ang burunan sa luhut na. Biyak ka hamu na marang-marang ini. Dinaong takas. Widahami di papandungan nung nga marumur 22 tahun ng buron. Maninggalok kita. Maninggalok ka muna. Baha dumungkin akta kedua. Manang nasihat, manang napuda na pinasain ng burot. Tuwang pinaparang Peok tahu main di bawahkan doang nah. Atani na dua-duain mas sayuni di bolo ni ingot ni ulahon. Jala karida nga non di bolakkan di bulian di namon. Sisa daro haruhamu sisa datahin naman dalan apa padalan nulumuna di hasianganon. Pos dorwana misan horong ni hula-hula. Nabil yang tulang. Do hula-hula na foto. Dari keluarga si kedua mamu diadupan di masyarakat kamu bima diadupan di Tuhan nape naung jumolo namburu nyong meninggalok kamu doktoni meninggalok kami Akasmai di pokok berjuju memperjolo jarak Tuhata naburun setungan rongata bolo hamatianon turpuk kadoon turpuk ni namangulu doon paduan nina dua-dua dan yang rosa-rosa ina pacakitan dinapuran na tamo-tamo posat tahun mulak matutuhan badat tay mulak matutano jadi pulau napuron kon di tongkoraja na budari lunga titir mararak titir marmuru marpahu pusia narak marpahu pusia guru jalan lunga marnoro jalan luar pinopar maropak lu sekian 40 jadi sada parnguluan si Bangga Honoton doon alay buwa manamar na toras ati kulungod do roha jadi dilungon ni roha munay namar na torasi namarumai ati tongdo uy buat tolong muna di hamuna saluhuna diat ka namar dongat tugu namar tamaranggi ka namar iboto jadi mau lihat mana dia muna si raja corona ini binasa dibakar batu na tonggi orang muna buat Jehovah si pasu-pasu paridian hula-hula ini dohami benar roh pasahat tong pasu-pasu pahide ulos na ganjang ulos si toro rapu ulo tupe kung kahasatan naman pasata ulos na ganjang sudena mahamula ulos si hami dia muna ka kamar dongat tubuh jadi ama parkual cing Gabi telah. Amang parkuar pakuti. Diangan manukot kinarumbot hari. Paringgana susuk parlompat na kamu. Asa uwasan tami jo. Akka basu-basu kuat kabere nami saluhuna. Baik magodang na opar kusi.
Terus kembali. Kalau awak masih nak hidup. Naik kalau awak. Langsung mana kerasa? Ulus di berhorabu, paridende jaga pasu-pasu jaga ulang-ulang muna. Ya, betul lah. Yang masih jauh kamu lah sudah jala si torok pinopar kan. Ya, betul lah. Kalau dulu dapat tamu na pemakanan nolak. Itu kamu na turun dapat tamu na mabuan nanti go naga be tahu muna. Jadi so ni mari kamu na sila jadi yang korunani. Arbaan ina dalat tuhuda baladu mana tu tangga tujabu. Lunga pas hatta ni hata nauli hata nadigan. Terlumo mi ulus naga jang ulus turun aku. Apu kamu na mahot martua dia. Hebat itu. Di nomor 10 Borungan atau Osnan kalau ini serona kak turak suapuan kak katulani kak katulang urju nego mo joy manda untuk kamu mau tu song ni penok corona ni dah sudah puluh mau sakop aja dah sudah kalau kesebat kon nasu jadi ya boleh dapat paham kalau ni jalan rumah yang dibalas sesuatu boleh lah para musim kami nego mo manda untuk puluh kami pasangan Las rohanani dinaroha muna manompa-nompahani di pasar tamu ngalo kapat karian pargue ni naniula di dalam muna ya gitu loh abal sujarohan abal maro kapasu-pasu nasihat tuhata tuhamuna saluhuna di saluhuna ka berenami asa tutu menaduh tutu menalote hata lo ringkan mata kasus yang kami di bahasa Tikyon saya unang mamura saya unang mamosi matutu aik marjula-jula may jula-jula nay tinahu tahu-tahu hata kasu-kasu apo-apo nang takas kujal kami di bahasa Tikyon puha-puhay mehot matang jabu Inawet na Diyo na binatuhan mata. Baik ko na si Diyo. Pwede mo matumakan sa hatan. Ako ni ma, tupad jalangan. salam siya matuman Rumah ini memang mau jujur nabi benjamang mendapat lubut kan.
Dinaro kami hula-hula muna ima marhite bona nyari bona tulang kuta sawin do turau isom marhite kita nami to mata nomor 2 di bata adong do amang buru dalan yang nami marhite paruepir ima nabinoan ni aka panyaran nam manangat tulangmu adong do hata ni natua naman to asa firma poki baugol pacarongan firma tondi muna si raja nyamang boru nami lumomi mapino parnina boru nami pada tikton tubuh dia nyari lucu-lucu mah nang akta pacamotan mga dubi di partua ini na boru nami apalagi pas tikyon molosian hami huta soe bona nyari muna sepeda nami itu hatta tiga basai asa anjiat ba Jibudian ni naboru nami on, tabotan akan masuk lauli pas masuk dari kampung tujuan nyario. Jala diulang ada terborha ni naboru nami apa coba sikyo, di lepas taman di hamna tiunyari, juga bena, juga rasa mah hamus dulu nabi noparna. Nunga gajang umur ni naboru nami on, saya dulu gajang mah umurmu ni pinopar ni naboru nami on tujuan nyario. Ini waktu hatta kapas na sumur itu amuna. Jadi sama lima permisik nami alam masatun ulus sigoro rabu marhide dia katangeng nami dia kapasu-pasu baik kamu mah musik na hombar tusi balat tagat jabu ata nauli hata fasun nak puasa kami Tuhan si raja namang buru nabi apa muma hot marto ngani jabu betul lang gabi untuk sore kan dapat tempat pahami hidup na tua dak sudah pulung bersako padia nak sudah kau mulai bersifat pohon nami nasi saja katulang naik rumah ada dapat pemuja lama men doa semua tunggu di mana tulang Parmuti nami ya naik rumah ada dapat pemuja naik bedang menambah
Sawa puhai maka tularinya nak bulan ngursu. Hidup na tua harga ada turun tetangga barat tu jauh. Atau pasu-pasu pulau takas jauh kami di bawah satikun. Sawa puhai mehot. Anggiam adalah nitang yang nami. Apa itu akalai? Nami mahami marhiteo tulang nami hula-hula pangalapan Raja Hutagalung tulang rorogot Raja Hutagalung tulang rorogot Raja Tamba Parna hula-hula na poso Raja Hutagalung hula-hula ni anak na maranggi Raja Hutagalung kain namang ma panungunumuni Dinausahan kami di antara Nabi Dagon ima parpengning ni namburu nami dito. Kalau kami saluhuna ima hula-hula muna pangakapan Hutagalung lohon tulang nami Tamba Parna lohon pangalapan bulu na marhamarangki lohon tulang hula na boso. Disertakas di haroro nami di hamuna amang buru nami. Uwa kami do ima hotel ni namburu nami ibu tong paparibang muna. Ison na tulang muna takas subok kami marhite hoboraspir siluhuran nami duha muna coba doon nami awang buru nami pirpok ibahul-bahul pertalongan pirito di muna ludunan pangomongan semua lima tahan hoboraspir ng pasaton nami mau lihat ya di hamuna kabere nami buru nami ahama ditinggalan opung rion di hamuna song-song ini di Bomparan na marang-marang di Saudi do ditinggal di hamuna alai molo di lapati hamuna iyo pasu-pasu uset tuata na dia maya kabere didok parpesal meni panur yang pilipisada ayat pusada didok ay Kristus doang ngoluan diau jalalaba ng hamatia amin pasu-pasu deh akalai itu pasu-pasu ng balga ima ng dijalo o pungrido buruon laos hido ditinggal di hamuna molo parpesal meni didok nomor 4 ay nampe mardara na di rura lingkuman ni amatian dan mariarahu parmaraan ay hodo napunasaw tukot mo dohot batahim mga pulyaw atong perjolo hape tarapul opung rido buruon diinganan na nasa pinok na itangan nai dungi tarapul mahamuna akka poparan na di hamuna parmusin na ala na ipakahato nilus dagat yang mahami tu penguruan kami taluhut poparan ni dedangon siap kami hula-hula pangalapan asabay damang ma musik na umbar itu
Sini kota rumah sisa pengawalu perbutuhan mga dilit mata mga alu-alu. Ibadian memang gagat ihuta marang alu-alu. Akahata no kasakani marhite ulos. Do takahata pasugani buat kamu mai jalo kamu mai apu kamu mai hot marto kanija. Natulang na basa. Andorak so huwag tuhami. Diak ka nauli na rin na pinasa ni Raja itu hami. Nang jolo Roma jolo hami tulang manda foto Rajai. Idok na tua-tua dak sunda pulung nakso sakok gawi palia. Dak sunda uhub sebatu paul naksi pesi bailon naso sadia. Alayan dorak sorohami akka tulang na wurju. Taatur majolo partong dokta. Tabay saudi jarak. Alang Roma kami mada foto si Raja ni hula-hula nami. Padamang ma musik panom bado-bau ni. Kamu keluarga besar ni Opung Rido, Lumbat Tobing, Boru Tagalung, Dongas Sabutanami. Dung marujung maulu na tua-tua na taholongi Opung Rido Tobing, Boru Tagalung takas dohu kay tutami. Marliat gabido, marliat horas, akana makolongnya mo pasahat tol hata gabi. Kata Buddha, lumuwi mahat abul-abul marhijauan hatani tuhatak. Siat hami do masahu tatang yang do nabui pasatun nabi turu penyamat tanaman tua di bata. Asa sadulu hata gabi hata horos nang hata abul-abul mardongan hatani tuhatak na binasaha niak kana makkaolong yamu. Asa bing met tong dia bing amuat pe mai dia baramu tua mai di pasabu buang muna di pasu-pasu tuhatak. Matutu. Asa makinot honi pakai hamu mai. Gabi tukut muna di nandik sulu-sulu muna di nahulu.
Tuhan itu di perbadia. Amin. Audo hahehe untuk tanguluan dengan Tuhan Yesus. Nama ngudu dengan naporsia dia adi kemati ibana. Dan ada mati ke ibana roh disali dengan lima. Makanya kita. Ali Tuhan dewata amanami nabi banu wajibnya. Nunga di lewku anakmu Tuhan Yesus Kristus amatian alami dosa kami. Jangan dibangun hudu ibana asal aku dan hati kurang doa Tuhan dua kami. Kasih maruham di kami. Dan ajari jangan aku lima kami. Asal unang madili kami ala nang dijuhu dengan nang yung. Patugu wahapusam nami jala pabingi maruhanay makilang dihang mubwa sobot. Amin. Dewata yang terlibat na uli dihamu dinanay tapamurhat dari nangong inganan pasapot namin. Lima nakasulat di buku Rom di 10 ayat siya. Soloma akan dimata. Ay madua maho molo di pakatokot pangalami Tuhan Yesus ini. Puhut dihapus siruham nau dipahihi di bata ibana siang akka lamate. Kaliling jeleleng. Amin. Kajian nabi langsung tutup. Mari dihita. Luasal. Mau nang tayo na, baru tinggal lo nih.
Siatano do parmulaan ni dagingmu mula may gabitano. Alay Tuhan Dewata na manupa. Doon Tuhan Yesus Kristus na paluwag po siya dosa. Doon to di purwadiya na matinggo Tuhan uluan na surasuda. Ima mga ramuti orbu ni Baken. Tayo maro ari patuwa. Martua doaka na mate marhiti-hite Tuhani olak niyong. Olo ninna to di asa maradia na sida siyan aka ulaw na ay na mangihut to na sida do aka na sida. Amin. Maridi ito. Narindi meta kini nomor 300 lalu. He do muse pamatakon. Tak tendio ma. He do muse pamatakon. Sian tano mano suwang mangolu baenon itu aku haleluya haleluya. Dosa di dengan nomor dosa. Kami tugiut. Wa mahamsi anaku. Ayun na punah raja. Doa aku. Gloria sanamu. Yeah.
Ada memang pasti nggak tahu po. Oke.